Ini parkiran mobil teman-teman dari Kalimuncul. Hari ini tanggal 17 hari Minggu ya teman-teman, 2023. Ini parkiran sepeda motor teman-teman, penuh full. Hari Minggu tanggal 17. Dan untuk teman-teman yang ingin belanja pancing, jangan khawatir, di sini ada pancing komplit ya. Dan kalau mau aqua, minuman atau jajanan apa aja ada. Oh, di sini juga menyediakan soto, bakmi bisa. Tenang aja, nggak bakalan kelaparan di sini, oke? Terima kasih Pak Said. Oke, nanti tak jalan kaki. Olahraga. Mas, naikkan Mas. Oh, babon tuh. Ini kau pindah teman-teman ini. Yo, naikkan. Oh, Pak Kumi. Oh iya, ayo lanjut. Oh, tak wae agak balas masuk loh. Nggih, on jenengan to? Nggih. Walah masyaallah. Di ngapura. Ini kok Nek wingi cilik-cilik ra ono sewono kuwi. keponaan iki. Oh, ono. Narik cilik niki wah rawan. Nggih. 010 to? Nggih. Oh, kuat. Lihat Mas. Sip, mantap. Oleh 5 setengah kilo itu. Sih, coba lihat Mas hasilnya Mas. Wes ngeri masih. Ada babonnya itu teman. Ini iki. Nih hasilnya. Nil bayarnya 3 apa pinten iki? Ya 3. Besar kali muncul nih teman-teman. Sama Mas siapa Mas? Maman. Oke, Mas Maman dari mana Mas Maman? Dari Cang. Oke, dilanjut Mas Maman. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, strike. Oke, strike gede. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Mantap teman-teman. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Strike lagi, strike gede. Alhamdulillah, amin. Hui. Mantap teman-teman. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ini Pak. Yo. Sentrip. Oke, strike lagi. Oke, alhamdulillah. Lumayan. Oke. Alhamdulillah. Amin. Oke, strike gede. Alhamdulillah, amin. Mantap. Oke. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana lagi? Oke, strike lagi teman-teman, gede. Alhamdulillah, gede. Alhamdulillah, amin. Mantap.
Kita pasang aerator. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setrek. Gede teman-teman. Babon teman-teman. Ya. Kita naikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ngeri. Sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Strike gede. Itu teman-teman, gede. Tuh, abing. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sip. Oke, strike lagi. Alhamdulillah. Mantap. Oke, strike. Alhamdulillah. Mantap. Oke, strike. Gede teman-teman. Ini gede. Alhamdulillah. Ayo, naik. Oke, mantap. Oke, strike lagi teman-teman. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ini rada bocil gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Kita rest di rumah ini udah bawain aerator. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi. Oke, strike lagi teman-teman. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ini rada bocil gitu teman-teman. Nggak apa-apa. Kita rest di rumah ini udah bawain aerator. Oke, alah muter teman-teman. Muter.
Baik teman, karena ikannya udah nggak mau makan lagi nih, lagi jam juga udah sore. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah di lain kesempatan bisa sambung kembali. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, pulang mas. Oke, asap berarti, baik. Lumayan, alhamdulillah. Oke, mantap. Dapat duluan ya mas. Ya, siap. Oke, ya.